Diana Kwakunda kandi na Samuel wenyine nyenda ntwara umuco kuba mayisango turi omurembo Kabare municipality kandi ogumwaziyo tujyabo kureba nkoku ebyo butegeke biri kugenda no misho na no kwabantu bari kutekateka nkoko akarura kuturukuza kuzamuko mwaka 2026 kari kuza kugenda nyana kushobore ngwayi turi gambera okurugirira ha bihandiko kurwo mu kitongore kiri kutebekanisa karure cya electoral commission abantu mukaga bahandikirwe okwejumbira omurya karura akakuza kuterwa 2015 byo kwezi ko kubanza omwaka 2026 noha nawe kibine cya National Resistance Movement Sam arenitwe kandi ogwe ni chairperson wa Central Division abo Remboru ondijo twirari meya kandi ayesimbira onka independent awaiting Sir Emmanuel Central byamugisha abo niba meya konka twino n'aba MPs abantu mukaga babesimbire batwarire mu wa NRM awaiting Sir Aja Andrew Bariyanga hatwaremo wa FDC aine jase hatwaremo wa PFF kandi uri member wa parliament wogumwanya awaiting Sir Dr. Nicholas Kamara hatwariremo nka Brian alinitwa zatwoshaho ogono wa independent na nabandi yanakumanyise ngo hanuya ebyo butegeke byahitingire buri kimwe cyona cyagenzero misho nyiza kurara nakuherezaho bamwe abantu bito mu Remboru abakwenda abaratugambire bone bateka ki ekiri kurara cyakora ebyo butegeki ekirare cya decidinga niki ekibaragendereho mu butegeke mu byo butegeke bituza kuzamu mu kuronda bebembezi bitu nibagendera ari kimwana wanje ogu n'umuturage umuremboru nyina nkubuze mugenzi wanje iwe otwire noreba akaruru umuremboru otwire noreba kurwa for instance umwaka 2021 na nakarwa kuturuje make kibine cha National Resistance Movement primaries iwe rateka eco kubanza tugambiro nibakweto amazina gawe rero nogomeza mo tugambire iwe rareba ngo akarwa kuturukuza kuzamu ni factors ziha ningasha abantu barayikire kugendera ibintu biha kugira ngo baronde abebembezi 2015 byo kwezi ko kubanza umwaka gurije mwe barabata yari TV amazina ganje baranyeta tindimwe bwa Bruno ndaruga mu district yo Rubanda konka emirimo yanje ndagikorera mu Rurembo rwa Kabare mwana nyowe hakurugirira okunda reba karuru akubuwira ka primaries okukagenzire eco kubanza akaruraka kakazamwe bushuma burenje series eca kabiri ekande cyakirize kurengutuka ngeno kikaba kibi munonga ekintu cye dini munonga kushanga omwebembezi we dini ali harayini ali kureba omushomi weye owaza mu mugongo gwo watalenda so mbwenu tubi eca kabiri hatoreba ureba abamwe bari kwiba karuru baratira amasasi kifuba uri kureba mbwenu bari ngo batwara karuru kifuba konkanyo we nyije ndatera mutoki ndareba hatebe ibintu cyo kugarukamo abamwe baraza kuzamwe buhuta eco kubanza umuntu taraza kutera karuru keye okashuboka lete mbunda ngo uri kukiba nawe cyabasika aragira ki arafutera ibali ejo mukaba murabireba na social media biriho eco kubanza eca kabiri okutwareba ekintu cye dini okucyateganiza abantu mbweno akaruke boxi uri kureba ko kari kurusho mbweno tikanguhi umuntu taraza mu box akacebera rero then wamaro ryo mwebembezi we dini kananka ninga kananka zitarenda kumentioninga eya okijo uri kugira ngo uri kuza kuringuriza mu beseni kureba umuntu ubunanka yatera karuru mbweno aho kiraza kureta mwo obuvuyo munonga so mbweno tuje tuhabura abantu of course wamara kurebeshonga wamarura habura tuje tuhabura abantu iwo waba ryo mwebembezi we dini je nampora otera karukawo iwo waba yenezo mbunda zawe president tiyazi kuhire kugira ngo zikoze se bitalika omuntu yatera karukeye bakarangire nko kubagira ki ko kubakatera ejo niyo nteka yanje webari mnonga ogwe no mwami Bruno nizaku kutunga ho ndijo nawe uri kuraba street na watu gambire na teka akaruru nikaza kugenda bata nko kunagambira hanuya ebyo bwebembezi byahitingire buriyo muwena na teka ekiri kuza kugenda omisho niki kandi
akarok tuza kutera ebiro 15 byo kubanza embera ni mpango hano ko kunagambira omwami Bruno ko kuyagambira ebintu shonga yedini hano ya ina ko yonjira mamani kandi nshonga yesente is another factor here shonga yo kushanga haba mu buvuyo nayo ndijo nshonga nabwo eco ni kikuru okushanga ngo buri omwe yamanya ecyashemere kuba nakora umubwire nkobu ecyashemere kuba na twaza nko kwashemekwa nayitwaza umukuronda omwebembezi owayine kuba naronda nabwo eco turagumiza mu munywano wanje iwe urimo noreba Tayari West Television nyana komanyise ngo hanuya nkoko ibyo bwembezi bitwire nibigenda kuruga urukuma rwenda kinana na mwenda okwiza kusiyerizo orembo rutungire aba members of parliament bana na nogo rimo wahatiya kuruga obu Dr. Hakana Rugunda yaba member wa parliament okwisya 2021 twatandikira okuza kusya 2021 Western Sasara Pio Rukundo then Andrew Badyayanga aja yatwara okusya 2021 ahituri gambira member wa parliament wo Remboru ni Dr. Nicholas Kamara owechibine cha People's Front for Freedom ebyo nibyo ni kandi bimwe mbakugenderaho hanuya wacekinga omwebembezi taramara emyaka erenjiri 10 omwebembezi taramara emyaka erenjiri 10 ngubo nibagendera ha myaka na nobuhereza omubwirobwe aha bwa Tayari West Television ndi Jimmy Emmanuel Omurikabari.